Ray Fiennes, njega znate već sigurno, odomaćio se u Srbiji. Zatim John Cusack i druge zvezde svetskog glasa biraju Srbiju kako bi snimili svoje ili rediteljske debije ili neki od svojih filmova. Jeste, to je Srpska filmska asocijacija, a cilj ovog udruženja je da Srbija promoviše kao filmska destinacija koja može da ponudi i prostor, uslugu, opremu, ekipe. Tako bi posao dobili domaći filmski radnici, a u zemlju bi došao strani kapital. Preduzeće i radnici okupljeni oko Srpske filmske asocijacije. 2009. bilo ih je 16, danas ih ima 65. Namera ovog udruženja je da se pošalje jasna poruka o kvalitetnom filmskom i TV sektoru u Srbiji i da se poboljšaju i promovišu domaće filmske kuće, firme za produkciju reklama, studiji, ali i da se stalno radi na edukaciji filmskih radnika. Sa Fiennesom i Cusackom je u stvari počelo, jer reči koje oni imaju i ono što će oni da pričaju svojim kolegama iz industrije, a to je jedan mali svet kao i svaki kad se svede na par ljudi u stvari, jer za nas najbolja preporuka. Znači njihovo dobro iskustvo, dobri utisci i reči Gerarda Butlera koji je rekao sad skoro u Berlinu da nije hteo da ode iz Beograda. To je ono što je za nas sada strašno važno i što je u stvari kreiralo taj sada već neki baz, kako mi kažemo, ili tu malu galamu oko Srbije u tim krugovima filmskim, produkcijskim, pa i televizijskim, pa i reklamnim. U 2010. u Srbiji su bile produkcije iz Amerike, snimljen je film Raven, engleske Coriolanus, francuske Lockout, bili su iz Italije. Producirane su reklame za klijente iz Zapadne Evrope i Skandinavije, a značajni su projekti u domenu animacije, odnosno vizuelnih efekata. Mi školujemo ljude za specijalne efekte, u principu nešto što se radi na zapadu vrlo detaljno, može i kod nas sad da se radi, to jest nije od sad, nego već evo 8. godina, jer smo imali Peđu Bakića, naše gore list, što bi rekli, on je došao pre 8 godina i doneo način rada, kako oni to rade. On je sam radio kod George Lucasa duži niz godina na filmovima Rat zvezda i sličnim tome. I po tom planu i programu se odvija sad i nastava, evo i u Beogradu. Imamo studente sad iz Italije, devojku iz Španije, iz svih bivših republika, imamo svaki semestar, znači ponekoga, tako da je Kairon zanimljiv da ljudi dolaze u Srbiju kad recimo mladi manje više gledaju da idu van Srbije, negde školovanje dalje. Srpska filmska asocijacija ove godine planira nastup na Kanskom filmskom festivalu i međunarodnom sajmu lokacije u Los Angelesu. Promocija filmske Srbije se nastavlja.